babu 124 riyadu salihin annahayu ko haɗogol an iftirashi weƴƴitugol juludun namuru guri ngil ɗo kullel wiyete ngil namuru mi andano ngil wiyete ka pularme warrukuɓe alayha e waɗɗagol ngil. an muawiyata radiallahu anhu qala wi qala rasulullah sallam nelaɗo allah maki la tarkabul khazza hotan waɗɗo ko wiyete kon khazza walan mimar wona ko wiyete ko mimar ko kulle ɗe tawata ɗuuɗa hellaka meɗen ga ene. hadithun hasanun rawahu abu dawud wa ghayrihi bi isnadin hasanin. wana abil malihi an abihi ko yettaɓe makko radiallahu anhu anna rasulullah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam naha ɓe hadiyan juludi sibayi ko ɗum woni hutorgol guri buutoji ɗin. rawahu abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i bi isnadin sihahin. wa fi riwayati tirmidhi are filla e tirmidhi naha nelaɗo haɗi an juludi sibayi guri buutoji ɗin fof an tuftarasha nde weƴƴitete e wallahu a'la wa a'lam.